Drage moje kolege iz Haba, dobrodošli na mom YouTube kanalu. Vi pratite naše emisije Ogida TV. Moje ime je Staković Ognjen Praznik, dobro nam došlo i slava. Varijanta 1, tradicionalna porodična slava. Dakle, srpska slava, porodična tradicija, običaj i zajedništvo. Varijanta broj 2, duhovna pravoslavna, šta je slava, pravoslavni običaj i značenje slave. Varijanta broj 3, hrana i atmosfere, slava u našoj kući, hrana, gosti i prava atmosfere. Varijanta broj 4, edukativna dokumentarna. Slava je jedinstveni srpski običaj koji nemaju nigde drugde. Hajde da počnemo. Dobrodošli na našu slavu, pogledajte kako izgleda priprema slavske trpeze, dolazak gostiju i prava slavska atmosfera puna smeha, hrane i druženja. Slava je jedan od najvažnijih običaja u srpskoj tradiciji. U ovom videu prikazujemo kako izgleda pravoslava slave u porodici od slavskog kolača i žita do okupljanja porodice, prijatelje i zajedništva koje traje generacijama. Očuvajmo tradiciju i veru. Slava je jedinstveni pravoslavni običaj koji se prenose sa kolena na koleno. U ovom videu objašnjavamo šta je slava, zašto se slavi, koji su glavni običaji i kakav je njen duhovni značaj u životu porodice. Da li ste znali da je slava jedinstven srpski običaj? U ovom videu govorimo o poreklu slave, njenom značaju i razlici u načinu obilježavanja širom Srbije. Pravoslavni porodični praznik u Srbiji naziva se krsna slava ili jednostavno slava. To je jedinstvena tradicija koja se smatra jedno od ključnih karakteristika srpske kulture. Suština praznika: slava je proslava zaštitnika određene porodice. Svaka porodica ima svog sveca koga poštuju sa generacija na generaciju. Veruje se da poput anđela čuvara svaka porodica ima svog nebeskog zaštitnika. Prenošenje tradicija: sin nasljeđuje porodičnu slavu od oca, a otac od deteta. Ćerka slavi očevu slavu pre udaje, a muževljevu slavu posle udaje. Ako se sin preseli daleko, može uz očevu dozvolu slaviti slavu u ovom domu, u suprotnom sve dok je glavna porodice živ, sinovi slave u njegovom domu. Kada se slavi, svaka porodica slavi jednu ili dve slave godišnje na praznike svog sveca. Neki sveci imaju 2 dana posvećena njima. Jedan od dana je glavni sa svečanom večerom, drugi se zove malajska slava ili preslava. Među najpoštovanijim svecima čije praznike slave mnoge porodice su 9. januar Sveti Stefan, Stefan dan ili Stevan dan. 20. januara Jovan Krstitelj, Jovan dan. 21. januar Sveti Filip, Filipov dan. 27. januara Sveti Sava, Savov dan. 14. februara Sveti Trifun, Trifunov dan. 6. maja Sveti Đorđe, Đorđev dan. 12. jula Sveti Petar, Petrov dan. 2. avgusta Sveti Ilija, Ilijov dan. 31. oktobra Sveti Luka, Lučev dan. 21. novembar Sveti Arhanđel Mihajlo, Aranđelov dan. 19. decembra Sveti Nikola, Nikolin dan. Tradicije proslave blagoslov hrane: pripremaju se slavski kolač, svečani okrugli hleb osvečen u crkvi, ukrašen figurama od testa i sa pečatom Isus Hristos Nike. Kolivo, slavsko žito, kuvana pšenica sa orasima, šećerom i suvim grožđem. Crveno vino, poseta crkvi, članovi porodice se trude da prime svetog pričešće i donesu kolač, kolivo i vino na osvećenje. Porodični ručak i večera. Porodica poziva goste i organizuje svečanu gozbu. Ako slava padne tokom posta, pripremaju se posta. Osvetljena voda. U mnogim regionima je običaj da se osvećuje voda koja se zatim dodaje testu za kolač. Društveni i kulturni značaj. Veza između generacija. Slava pomaže u održavanju porodičnih veza bez obzira na mesto stanovanja, prezime i političke promjene. Zvanični status. Ako slava padne radnim danom, članovima porodice koji rade daje se zvaničnim slobodan dan. Kulturni identitet. Tradicija ima duboke korene, prema jednoj verziji datira iz paganskih verovanja indoevropskih naroda u 13. veku. Arhijepiskop Sava ju je hristijanizovao čuvajući narodni običaj. Slava je uobičajena ne samo u Srbiji, već i u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i delovima Hrvatske, Bugarske i Rumunije. Ukoliko se svidjelo ovaj video na naš YouTube kanalu, naš je praznik je slava kod babi i dede u selo, stavite like i pišite komentari, klikite na zvončići, subscribeujte se na kanalu, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter. A na sajtu ogidatv.com ukoliko želite da prijavite na website i link u opisu profili. Vidimo se!